ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон нагардонем. истиқлолият имкон дод ки дар баробари дигар соҳаҳо қонунгузории миллии мамлакат низ рушд карда як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба манфиати мардум қабул ва татбиқ гарданд. имрӯз дар Тоҷикистон 422 қонун, аз он ҷумла 17 қонуни конститутсионӣ ва 21 кодекс қабул гардида мавриди амал қарор доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Маъруф Назарзода. қонунҳои миллӣ ба монанди қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ки мавриди амал қарор доранд, самараи арзишманди истиқлоли давлатӣ ва ташаббуси қонунгузории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбанд. гуфтан ба маврид аст ки баъд аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти кам намудани хароҷоти нолозим сатҳи камбизоатӣ аз 53 то 30%, яъне 23% коҳиш ёфт. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, мактаб, ҷомеа ва падару модарро дар самти таълиму тарбияи кӯдак муттаҳид ва масъул намуда барои дар рӯҳияи худшиносӣ ва ватандӯстиву ифтихори миллӣ камол ёфтани насли наврас заминаҳои воқеӣ гузошт. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бошад, дар самти фарогир намудани тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар вазъияти шакл гирифтани авзои сиёсии ҷаҳон мусоидати фаъол намуд. як чорабиние ки мисол барои хатнаи фарзандон мегузаронданд 4 рӯз тӯй медоданд, 2-3 мола забт карда хароҷатҳои зиёдатӣ мекарданд, ё ин ки занҳо бештар мисол бо нон налӣ мисол либосу бурдаи овардаи масалан бинед чӣ қадар хароҷоти зиёдатиро талаб мекард. мана оҳиста оҳиста мардум ки фаҳмиданд ҳамин чизҳо оҳиста оҳиста аз мобайн рафтанд ва мардум ба як муваффақиятҳои калон ноил гарданд. пеш аз банк қарз мегирифт мисол барои маъракаи чорабиниҳои гузарондан. имрӯз баръакс теъдоди зиёди мардум маблағҳои худро дар банки давлатӣ мисол мегузоранд ва вақти зарурат гирифта истифода мебаранд ки ин як пешрафт аст. ба манфиати худи ҳамин мо ҳаст, ба манфиати мо ман инҳоро қонуни тиллоӣ мегӯям, ҳам қонуни танзимро, ҳам қонуни масъулияти падармо барои ман қонуни тиллоӣ ҳастанд ки мо ҳаминоро мо бояд ки чикор кунем дар ҳаётамон истифода барем. ман ҳамаи ҷавонҳоро ҳамаи занҳо модароро даъват мекунам ки қонунро чикор кунанд, сармашқи кори худ кунанд, гуфтаҳои суханҳои дастурҳои президенти кишварамон сармашқи кори худ карда ҳамин қонунро чикор кунанд, ҳатман риоя кунанд, талаботҳои қонун риоя карда мувофиқи ҳамин корбарӣ намоянд. бояд гуфт ки дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар масъалаи ташаккули маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақши калидӣ дорад. вақте ки шаҳрвандон аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ ва ҷараёни қонунгузории мамлакат огоҳӣ дошта бошанд, сатҳи қонуншиканӣ ба маротиб кам ва эҳтирому риояи қонунҳо бештар мегардад ки ин низом метавонад ба рушди бомарому зиндагии босаодат мусоидати фаъол намояд. аз ҷониби дигар баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волояти қонун ба шумор меравад. бо назардошти ин дар мамлакат соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст. дар солҳои соҳибистиқлолӣ пеш аз ҳама соҳаи қонунгузорӣ дар баробари дигар соҳаҳо низ рушд ёфтааст ва дар ин давра зиёда аз 1800 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул кардааст ва дар кишвари маҳбуба мо имрӯз 422 қонунҳо, аз онҳо 17 қонунҳои конститутсионӣ ва 21 кодексҳо амалӣ мегарданд ки ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, мутобиқсозии равандҳои ҷомеаи демократӣ ба низоми муосири ҷаҳонӣ заминаҳои воқеӣ фароҳам оварданд. рушди бомароми тамоми самтҳо, суботу оромӣ ва беҳдошти сатҳи некуаҳволии мардум аз таъмини волояти қонун ва эҳтирому риояи он ба даст меояд. бо назардошти ин дар мамлакат қонунгузорӣ пайваста такмил дода шуда ҳамқадами ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гардонида шуд ки ин ислоҳоти ҳуқуқӣ самараи арзишмандро
дар самти зиндагии осудаву босаодати сокинон. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат се қонуни миллӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардидааст, ки қонунҳои зикршуда на танҳо ҷанбаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, балки аҳамияти сиёсӣ ва амниятӣ низ доранд. зеро онҳо пеш аз ҳама ба ҳимояи манфиати мардум равона гардида василаи муҳими таъмини амнияти давлат ва оромии ҷомеа мебошанд. ҳайати парлумонии ҷумҳурии тоҷикистон дар кори дуюмин форуми байнипарламентии давлатҳои осиёи марказӣ ки дар мавзӯи нақши парламент ва мақомоти намояндагии ҳокимияти осиёи марказӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шаҳри хиваи ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. раиси маҷлиси намояндагон Маҳмадтоҳир Зокирзода аз таъкидҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шашуми вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ки моҳи августи имсол дар пойтахти Қазоқистон баргузор гардид, иқтибос оварда изҳор намуд, ки тақвияти ҳамгироии минтақавӣ дар хонаи умумии мо Осиёи марказӣ кори ихтиёрӣ нест, балки зарурати воқеӣ мебошад. дар шароити кунунии тағйироти бо сурати ҷаҳон зарурати ташаккули дидгоҳи умумӣ ба ояндаи Осиёи марказӣ ба миён است. وظیفه ما از آن عبارت است که با سعی و کوشش مشترک منطقه پیشرفته و شکوفان بنیاد نماییم که در این منطقه طبق پیشبینی‌های سازمان ملل متحد تا سال 2050 بیش از 100 میلیون نفر زندگی خواهند نمود. ابراز داشت او. رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داد که روزهای 10-11 اکتبر سال 2024 در شهر دوشنبه چهاربینی مهم بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی بین پارلمانی بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دایر می شود و از حاضرین دعوت به عمل آورد که در کار این همایش اشتراک نمایند. در نزد اشتراکچیان فورум مذکور همچنین رئیس کمیسیای مجلس نمایندگان عاید به نظارت دستور و تشکیل کار راجع به موضوع من بعد هم پرزور نمودن فعالیت کمیسی‌های بین پارلمانی و گروه‌های دوستی کشورهای آسیای مرکزی در رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، وسعت و تحکیم همکاری مقامات محلی نمایندگی کشورهای آسیای مرکزی در عملی نمودن نظارت از بالای اجرای برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی حدودها. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در موضوع بهتر نمودن اشتراک فعال وکیل زنان در رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه و سردار ریاست رابطه‌های خارجی بین پارلمانی تشریفاتی و تشکیل کار در موضوع آواز نسل جوان در پارلمان تشبس‌ها و لایحه‌های نو برای رشد استوار منطقه معروضه نمودند. در حاشیه فورум بین پارلمانی دولت‌های آسیای مرکزی که در شهر خیوه جمهوری ازبکستان برگزار گردید، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمدطاهر زاکرزاده با رئیس سنات جمهوری ازبکستان تنزیلا نربایeva ملاقات نمود که ضمن آن تقویت دادن رابطه‌های بین پارلمانی را با مضمون نو مورد بررسی قرار دادند. ضمن ملاقات تاکید گردید که نتیجه‌های در منطقه به دست آمده به شبهه سعی و کوشش سران دولت‌ها برای تحکیم همکاری میباشند. اینچنین در ملاقات مسئله استفاده ثمرناک نظارت پارلمانی در تطبیق توافقات در سطح عالی حاصل شده و ضرورت باز هم بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت گروه‌های دوستی بین پارلمانی و کمیسی‌های همکاری بررسی شد. در واخوری درباره تکمیل زمینه حقوقی در سمت‌های مهمترین همکاری بین دولت‌های منطقه و تبادل تجربه بین مقامات نمایندگی محلی توافق حاصل شد. تاکید گردید که مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و ازبکستان در سطح باوری بخش رشد کرده، مردمان دو دولت از تحکیم و توسعه رابطه‌ها قناعتمند هستند. бунёди роҳи ҳалқавии дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортуд дар шаҳри Душанбе бо суръату сифати баланд идома дорад. тибқи лоиҳа дар ин роҳ бунёди кӯпруки автомобилгард ба нақша гирифта шудааст. бобати таъмини устувории мехсутунҳои ин иншоот тавассути таҷҳизоти озмоишгоҳи махсус гардонидашудаи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санҷиш гузаронида шуд.
сифатнокӣ устувории роҳу пулҳои бунёдшаванда ҳангоми сохтмон ва таъмини тобоварии онҳо мавриди таваҷҷуҳи мақомоти салоҳиятдори давлатӣ қарор дорад. Айни замон дар пойтахти мамлакат даҳо километр роҳҳои мошингарду пиёдароҳҳо бунёд ва мавриди навсозӣ қарор дорад. Бунёди роҳи ҳалқавии дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортуд ба хотири коҳиш додани сарбории ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар дохили пойтахти мамлакат рӯи даст гирифта шудааст. Сохтмони ин роҳ тибқи стандартҳои пазируфташудаи роҳсозӣ бо сифати баланд ҷараён дорад. Кӯпруки мавҷуда дар роҳи ҳалқавии шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст. Кӯпрук аз болои канали Калони Ҳисор, дарозии умумии кӯпрук 37.5 метр, паҳнои кӯпрук 43 метр, гузаргоҳи пиёдагарди кӯпрук 2.5 метр мебошад. Борбардори кӯпрук ҷавобгӯ ба талаботҳо борбардори 100 тонн мебошад. Кӯпрук пулодию бетонӣ буда як равоқа аз болои канали Калони Ҳисор, аввалин кӯпруки як равоқа аз болои канали Ҳисор мебошад. таҷҳизоти озмоишгоҳи махсусгардонидашудаи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат дар роҳи ҳалқавии бунёдшаванда дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҷиҳати санҷиши борбардории кӯпруки мошингузар аз болои канали Калони Ҳисор гузошта шуд. Ҳадаф аз ин иқдом санҷиши иншоот ва муайян кардани устувории мехсутунҳои пули автомобилгард арзёбӣ мешавад. Зеро тибқи стандартҳои қабулгардида агар роҳҳо дар 25-20 сол навсозӣ шаванд, кӯпрукҳо баъд аз 100 сол бояд таҷдид гарданд. имрӯз бори аввал аст ки барои кӯпрук аз болои канали Калони Ҳисор мехсутунҳои он санҷида мешаванд. мехсутунҳо асосан барои қабул кардани борҳои ҳам аз иншооти нақлиётӣ ва аз мошинҳои гузаранда пешбинӣ шуданд ва ҳангоми суст будани хокҳои зери сохтмон истифода бурда мешаванд. имрӯз санҷиш гузаронда мешавад дар кӯпруки болои канали Калони Ҳисор. соли гузашта ин озмоишгоҳ таъсис дода шуда буд, гузаронда мешавад. борбардории як мехсутунро муайян намуда мо шумораи умумии мехсутунҳои зарурро муайян менамоем. ҳозир иқтидори борбардории як мехсутун зери таъсири борҳои гузошташуда, чуноки ки шумо мебинед, аз 110 тонна сар карда то ба 200 тонна санҷида мешавад. бояд гуфт ки ҷиҳати таъмини мустаҳкамӣ, бехатарӣ ва устувории бинову иншоот, хусусан пулҳои автомобилгард ки дар минтақаҳои хокҳояшон фурӯнишин бунёд мегарданд, тибқи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ амалкунанда чорабиниҳои махсуси муҳандисӣ пешбинӣ карда мешавад. яке аз чунин чорабиниҳои боэътимоди маъмулӣ ки бевосита мустаҳкамии иншоотро таъмин менамояд, ин пешбинии мехсутунҳои оҳану бетонӣ мебошанд ки борбардории таҳкурсии иншоотро дар хокҳои фурӯнишин дучанд менамояд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати таъмини бештари аҳолӣ бо иттилооти саривақтӣ ва инъикоси ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, дар ин замина аҳолӣ аз рӯйдодҳои муҳими дохилу хориҷи мамлакат саривақт бохабар мешаванд. шарҳи Тоҷинисои Файзуллобек. استقلالات دولتی برای رشد و پیشرفت تمام سمت‌های حیاتاً مهم شرایط سازگار را فراهم آورده است و در برابر رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جهت رساندن اطلاعات و ترغیب دستاوردهای زمان صاحب استقلالی نیز زمینه‌های مساعد را روی کار آورده است. در زمینه اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به دسترسی اهالی به اطلاعات دقیق در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای مخصوص اندیشیده شده. مسئله مذکور زیر نظارت مخصوص مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قرار دارد. در زمینه دستور سرور دولت وصل و نصب کنی بلندگویک‌ها در شهرک و دهات ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح ضروری به راه مانده شده. دسترسی مردم به خبر و گزارش‌ها و رویدادهای مهم روز خوب مشاهده می‌گردد. حالا از جانب مرکز انتقال موج‌های رادیو و تلویزیون رقم 3 در جماعت دهات شغنان کارهای زیاد انجام داده شده. بیش از 7 بلندگویک وصل و نصب کرده شده است. در مجموع ناحیه شغنان کلانترین ناحیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب می‌یابد که در 3 قسمت ولایت جایگیر است. از این رو در حدود
ناحیه 14 بلندگویک جوابگو به طلبات امروزه وصل و نصب خواهد شد. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شغنان، نصب چنین بلندگویک‌ها در رفع جماعت دهات ناحیه شغنان نیز به راه مانده می شود که برای بهتر گرداندن دسترسی اهالی به اطلاعات ضروری مساعدت خوب دارد. بلندگویک‌ها در محله‌های اهالی نشین پیوست گردیده اطمینان می رود که باشندگان دهات دوردست از خبرهای داخل خارج کشور سری وقت آگاهی پیدا خواهند نمود. به گفته ساکنان محلی به واسطه چنین بلندگویک‌ها آنها امکانیت پیدا می نمایند که اطلاعات دقیق و معتمد را از حیات اقتصادی و اجتماعی، رشد و نمو تاجیکستان صاحب استقلال و مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان دریافت نموده در ضمیر نسل آینده ساز نیز حس وطن دوستی و هویت ملی را باز هم بهتر و خوبتر به راه گذارند. ما مردم دیعه رحمان آباد از آن افتخار میکنیم که باز از یک نوگانی برخوردار گشت. امروز در دیعه ما رادیو نصب گردید و ما از نصب گردیدن آن خیلی خرسند هستیم، زیرا توسط آن از کارهای آبادانی و سازندگی کشورمان برخوردار خواهیم گشت. چنین اقدام در دهه دبسته ناحیه شغنان نیز راه اندازی گردیده ساکنان آن با اظهار خوشنودی به تشکیل کنندگان منتداری خویش را بیان نموده ذکر می نمایند که به واسطه چنین بلندگویک‌ها امکانیت دارند اطلاعات دقیق و معتمد را از حیات اقتصادی و اجتماعی به دست آورده در آینده از اطلاعات داخل و خارج بهره مند خواهند شد. تاج نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ناحیه شغنان، اخبار. در ناحیه بالجوان ولایت ختلان تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 257 انشاءات به نقشه گرفته شده است که از آن تا امروز 135 انشاءات از جمله بینای 5 آشیانه استقامتی مورد بهره برداری قرار گرفت. امروزها در 53 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته باز 5 بینای بلند آشیانه به استفاده داده می شود. گزارش عالم ناصرزاده. давоми як моҳи охир дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон аз ҷумлаи иншоати бунёдшавандаи ҷашнӣ ба муносибати истиқбол аз 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 14 иншоати навбунёд ифтитоҳ гардид. кашидани хати оби нӯшокӣ, бунёди биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ҳамагонӣ аз қабили иншооти навбунёди ифтитоҳшуда мебошанд. ҳамзамон дар маркази ноҳия бинои 5 ошиёнаи истиқоматӣ ки бо тарҳи зебову замонавӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор дода шуд. дар расми ифтитоҳи иншооти мазкур намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти ноҳия, сокинони маҳаллӣ ва дигар фаъолон иштирок намуданд. бинои мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида дорои тамоми шароити муосир мебошад. иншооти навбунёд ба тамоми инфрасохтори зарурии хизматрасонӣ пайваст карда шуда ҳамзамон барои таъмини шароити мусоиди истиқоматкунандагон дар бино лифт низ насб карда шудааст ки дар ноҳия ин аввалин бинои истиқоматии муҷаҳҳаз бо лифт мебошад. ҳамчунин дар шафати иншоот барои баргузории чорабиниҳо ва таъмини фароғати сокинон майдони кушоди сафолакпӯш гардида ва майдончаи болопӯшида бунёд гардидааст. барои гузаронидани машғулиятҳои варзишии наврасони ҷавонон майдончаи футбол ва барои фароғату бозии кӯдакон низ шароити мусоид муҳайё мебошад. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат дар пешбурди фаъолияти ҳама соҳаҳои ноҳияи балҷувон дастовардҳои назаррас ба вуҷуд омада сатҳи некуаҳволии мардум низ ба тадриҷ боло рафта истодааст. дар деҳаи дурдасти ба номи шаҳиди бобохони ноҳия муассисаи таълимии томактабии навбунёди фотима мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ маҳмадшариф нурзода бунёд гардида аз 2 ошиёна ва 10 ҳуҷра иборат аст. муассиса барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон бо тамоми шароити зарурӣ муҷаҳҳазонида шудааст. айни замон ошиёнаи якуми бино ба истифода дода шуда 20 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. ояндаи наздик пас аз ба истифодадиҳии ошиёнаи дуюм дар маҷмӯъ барои қабули 50 нафар тарбиятгирандагон дар муассиса шароити мусоид фароҳам мегардад. бо дастгирии ҷаноби олӣ ки соҳибкорои маҳаллро дастгирӣ намуданд, мо бо аҳли бародаро иқдом гирифтем ки як кӯдакистони хусусиро сохта баҳри таълиму тарбияи насли наврас ҳиссаи арзандаи худамонро гузароем. асосан мо барои таълиму тарбияи насли ояндае ки барои ҷамъияти имрӯзаи мо дар кор аст, на ин ки шаҳр бояд ба кӯдакистон таъмин бошад, худи диҳаҳо ҳам бояд ба монанди шаҳр як ободии гӯшаи диёрро мо ҳам ҳиссагузории худамро кардаем. оянда низ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои обод кардани диҳа ва маҳалли худ ҳиссаи арзандаи худро боз ҳам
дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия деҳаи ҳайбарчашма бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ хатти оби нӯшокӣ оварда шуд. Хатти оби нӯшокӣ аз масофаи 500 метр ба деҳа оварда шуда, акнун бо тариқи захиранамоӣ минбаъд дар ҳама фасли сол оби нӯшокии доимӣ барои сокинон таъмин хоҳад шуд. дар ин деҳаи дурдас 54 нафар аҳолӣ сукуна дошта, хатти оби доимӣ ба ҳар як хонавода дастрас гардид. пеш вақт аз қади дара об меовардем, хай азоб мекашидем, дур буд. хушбахтона имрӯз бо дастгирии соҳибкорон оби нӯшокӣ ба деҳаи мо оварда шуд. мо аз ин хела миннатдор ҳастем. дар заминаи амалисозии иқдомҳои созандаи ҳукумати мамлакат, ҳадафҳои бунёдкоронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ноҳия, сокинони деҳаи мулкони ҷамоати деҳоти балҷувон низ бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин шуданд. иқдоми мазкур бо ташаббус ва саҳмгузории соҳибкори маҳаллӣ Нозим Раҳимов амалӣ гардидааст. бо кандани 90 метр чоҳи амудӣ оби нӯшокӣ дастрас гардида, дар натиҷа мушкилоти чандинсолаи сокинон норасогии оби нӯшокӣ бартараф гардид. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳия зимни суҳбат бо сокинон изҳор доштанд ки чунин ободониву бунёдкориҳо дар заминаи сиёсати муваффақу созандаи роҳбари давлат баҳри болоравии сатҳи некуаҳволии сокинон роҳандозӣ ва амалӣ гардида, минбаъд низ идома хоҳад ёфт. ҳоло дар деҳа 878 нафар сокинон зиндагӣ мекунанд. сокинон ин ҳама дастовардҳоро самараи истиқлоли давлатӣ дониста, аз чунин камёбиҳои ноилшуда изҳори қаноатмандӣ дошта, ифтихор ва шукргузорӣ мекунанд. сокинони ноҳияи балҷувон бо изҳори шукргузорӣ аз дастоварду неъматҳои истиқлол баҳри ояндаи боз ҳам дурахшони ватан гомҳои устувор ниҳода, марҳила ба марҳила ҳадафҳои неку созандаи хешро амалӣ менамоянд. дар ноҳияи кушониён иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамояд. зери иқдомҳои бунёдкоронаи сарвари давлат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи кушониён вусъат гирифта сокинону соҳибкорон дар ин самт саҳми арзанда мегузоранд. бо мақсади хубу хотирмон гузаронидани ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия як зумра иншоотҳои таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. сокинон ин тадбири бунёдкориро аз самараи истиқлоли давлатӣ ва суботи сартосарии мамлакат дониста, бо шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии меҳани азиз баҳри шукуфоии ватан талош меварзанд. дар ҷамоати шаҳраки Бохтариён як пули мошингузар бо дарозии 35 метр ва паҳноияш 12 метр бо маблағи 260 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ аз навсозӣ гардида мавриди истифода қарор гирифт. дар ҷамоати деҳоти Бустунқалъа маркази савдои Илёс бо иштироки масъулини ноҳия ба истифода дода шуд, ки минбаъд сокинон аз ин маркази савдо ба таври васеъ истифода хоҳанд кард. маркази савдо бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ бунёд ёфта дар оянда мақсад аст ки дар шафати он дукони дузандагӣ ва сехи қанодиро низ ба роҳ монда ба ин васила ҷойҳои нави кориро ба сокинон афзун намоянд. саноати кунонӣ бо суръати мамлакат яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта зери таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба қарор дорад. дар ин замина аз ҷониби сокини маҳаллӣ корхонаи хурди саноатӣ бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба кор дароварда шуд. самти фаъолияти корхона истеҳсоли коғазҳои ташно буда дар як шабанарӯз иқтидори 500 бастаро ташкил медиҳад. дар ин корхонаи навтаъсис 7 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён бо иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллӣ як бунгоҳи тиббӣ бо ҳама шароити муосир ба истифода дода шуд. бунгоҳи тиббӣ бо услуби хоси меъморӣ сохта шуда бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ муҷаҳҳазонида шудааст, ки минбаъд сокинон метавонанд аз хидматрасонии он ба таври васеъ истифода намоянд. мо тасмим гирифтем ки бо ҳамроҳии ҳамдеҳагон дар ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён як бунгоҳи тиббии замонавӣ сохта ба истифода диҳем. албатта ин самараи истиқлолият ва дастгириҳои пешҳои муаззами миллат аст ки мо ҷавононро ба роҳи ватандӯстӣ тарбият кардааст. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи кушониён, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон зиёда аз 60 километр роҳи байни деҳот, маҳалла ва кӯчаҳо мунфарш гардиданд. дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳия бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон боз 10 километр роҳи мошингард асфалтпӯш карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус.
در ناحیه باباجان غفورов با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد تعمیر و نوسازی بیش از 2015 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده تا این دوره سال روان در 1250 انشاءات کارها انجام یافتند که اجرای 62% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. در ناحیه برابر تعمیر و نوسازی انشاءات توجه خاصه به نوسازی و منفرش راه‌ها روانه شده. در این تدبیر مهم برابر سهم مقامات دولتی، ساکنان، صاحبکاران و سخاوتمندان که برای ادای حج و عمره مبلغ ذخیره نمودند بهره آبادی دیار صرف می‌نمایند. چنین تدبیر دستجمعانه آبادی راه‌ها در جماعت دیهات خسیورز امسال نظررس ارزیابی می‌شود. موافق با نقشه امسال در دیه خسیورز باید 10 کیلومتر راه‌های داخل محله و کوچه‌ها منفرش کرده شود و تا سنه 1 اوگوست 10 کیلومتر راه منفرش و در ادامه با همگزاری دستجمعانه ساکنان در محله جوغل منفرش باز 10 کیلومتر راه کوچه‌ها به راه مانده شده است. طبری ساکنان کوچه‌های درخشان، پختکار و ضربدار اظهار داشتند قبل از آغاز کارهای منفرش راه کوچه‌ها برای در مهلت دراز نگهداری حالت راه خط آب نوشاکی در مسافه 7 کیلومتر پره نو کرده جویبارهای آبگذر تشکیل و سیمچوب‌ها خط برق محله در مسافه زیاد نو کرده شده است. این محله جوغل یعنی کوچه درخشان منفرش به تیار کرده دوام یک ماه به من منفرش کردیم کوچه ها مایه این کوچه ها من محله ها دوری که تشکیلی یافتگی تا همیروز منفرش نبود من یکم این دفعه منفرش شده است. امروزها ساکنان محله جوغل جماعت دیهات خسیورز با دست و دل گرم اجرای دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهره آبادی راه کوچه‌ها و دیگر تدبیرهای سازندگی در محل سهمگذاری می‌نمایند. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov در رفت کارهای منفرش راه شرکت نموده چنین تدبیر دستجمعانه اهالی را نتیجه صلح و ثبات، آسایشتگی و مسئولیت شناسی در آبادی محل و کشور ارزیابی نمودند. در جماعت دیهات خسیورز باز کارهای بنیادکاری و سازندگی ادامه دارد. بهره سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهات خسیورز در 5 سال اخیر 246 عدد نقشه چاره‌بینی به نقشه گرفته شده تا به امروز 137 بند آن به پوره به اینجا رسانده شد. خود در سال 2024 64 عدد نقشه چاره‌بینی به نقشه گرفته شده بود که در سنه 1 آگوست سال 2024 100% آن را اجرا نموده 9 عدد نقشه چاره‌بینی باز علاوه‌اً به اجرا رسانده شد. مردم را جمع نموده واقعی‌ها گزارنده کارهای فهماندهی گذراندیم که از طرف خود محله خودی رئیسای محله اقدام گرفتند که راه‌های محله را منفرش نموده دیار خود را آباد نمایند. آنهایی که دوباره به حج می‌رفتنی بودند آنها خواستند که مبلغ صرف حج را به روی گذراندن سهم برای آبادی جماعت و منفرش کنی راه‌های خودشان استفاده برند. ناحیه باباجان غفورov از 12 شهرک و دیهات عبارت است که بسیاری جماعت دیهات از مرکز ناحیه در مسافه دور جایگیرند و از این لحاظ در اجرای نقشه‌های رشد محل حجم زیادی کار در سمت آبادی راه‌ها را طلب می‌نماید. در جماعت دیهات یاوه نیز با استفاده از اقلیم مساعد منفرش راه‌ها در این دوره وسعت یافتند. یک قسم راه نقلیاتگرد چشمه حیات تا دیه باغ بالا در مسافه 6 کیلومتر سال 2021 با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد انجام داده شده بود و اینک با سهمگذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov ساکنان و صاحبکاران 10 کیلومتر مسافه راه منفرش کرده می شود. در رفت آغاز کارهای منفرش راه تاکید گردید که آبادی راه در بهتر شدن سطح زندگی اهالی نقش مهم می‌گذارد. زیرا ساکنان دیه چشمه حیات و باغ بالا اساساً به کشاورزی چارواداری مشغولند. رفت و آمد نقلیات، انتقال مال و محصولات کشاورزی به بازارهای مرکزی ولایت و ناحیه باباجان غفورov توسط این راه صورت می‌گیرد و منفرش راه امکانات می‌دهد که محصولات کشاورزی بی ضرر در مهلت کوتاه رسانیده شود. حالا کارهای منفرش راه در جماعت دیهات یاوه توسط تکنیک‌های راهسازی ادامه داشته در دوام هفته مسافه 10 کیلومتر راه منفرش کرده برای رفت و آمد بهتر واسطه‌های نقلیات شرایط بهتر فراهم می‌گردد. در جماعت دیهات خسیورز و یاوه ناحیه باباجان غفورov در عموم امروزها با انجام پره کارها 20 کیلومتر راه منفرش می‌گردد. در ناحیه باباجان غفورov در عموم تا این دوره سال روان در مسافه 60 کیلومتر راه محلی منفرش کرده شده باز کارها ادامه دارند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov، اخبار.
موضع رومیت شهر وحدت چون منطقه سیاحی کشور با دستگیری حکومتی مملکت روز تا روز آباد و زیبا گشته اینفراستراکچور ضروری مهیا کرده می شود. عین زمان منفرشکنی راه ماشینگردی حدود دهه نوک جماعت دهات رومیت جریان دارد. محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده گزارش آماده کردند. تجدید و نوسازی و منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت که از جانب متخصصان عین زمان ادامه دارد گواهی از آن می‌دهد که با توجه و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان این موضع آینده نزدیک باز هم آباد و زیبا گردیده برای جلب هرچی بیشتر جهانگردان و سیاحان شرایط بهتر فراهم آورده می‌شود. در جماعت دهات رومیت شهر وحدت که همچون منطقه سیاحی مملکت به شمار می رود با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع اجتماعی ساکنان این منطقه دوردست کوهستانی مملکت طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان کارگاه و کارخانه های صنعتی بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شوند که این به باز هم بیشتر جلب نمودن ساکنان به جایهای نو کاری مساعدت می نماید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود پاکرود از زمره آن کارخانه های صنعتی مملکت محسوب یافته از مرکز جماعت دهات رومیت در مسافه 100 کیلومتر دور جایگیر است. منفرش و نوسازی نمودن راه مذکور از یک جهت برای آسان نمودن رفت و آمد واسطه های گوناگون نقلیات به این کارخانه مساعدت نماید. در این برابر ساکنان دهه های روستای مذکور آینده می توانند با آباد گردیدن راه نقلیاتی وحدت رومیت که از جانب کارمندان کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود پاکرود به سامان رسانیده می شود پیوسته به مرکز شهر وحدت و پایتخت مملکت رفت و آمد نمایند. منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت عین زمان در مسیر دهه‌های نوک بالا و نوک پایان توسط تکنیک‌های راهسازی از روی لایحه با وسعت ادامه داشته راهسازان مقصد دارند سال جاری مسافه 5000 متر راه مذکور را با صفت بلند منفرش نمایند. اطلاع داده شد که تجدید و نوسازی و منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت 100 کیلومتر را در بر گرفته تا امروز 50% راه نوسازی گردیده است و قسمت باقی مانده کارها طبق لایحه مرحله به مرحله به سامان رسانیده می شود. بسیار خوب است که در دوره صاحب استقلالی ما منطقه‌های دوردستانی که سالهای پیش حتی در اینجا امکانیت شاید رفت و آمد نقلیات نبود منفرش کرده استودیم. ما این زمان در کارهای منفرشکاری کار کرده استودیم. مقصد این رو ما شرکت ما منفرش کرده استودیم. منطقه رومیت منطقه استراحتی باشد اگر که منفرش شود اینجا جلب سیاحانی مثل خارجی و داخلی بیشتر می شود. مقصد اینجا با منطقه آبادتر می شود. مقصد که سیاحان بسیارتر بیایند برای مردمی همین منطقه با خوب می شود که درآمد مردم درآمد علاوه‌ای پیدا میکنند. تدبیرهای منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی راه اندازی گردیده با عملی گردیدن این نیت نیک سهمگزاران مسئولان ساحه و راهسازان موضع سیاحی رومیت شهر وحدت باز هم آباد و زیبا می‌گردد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد وحدت اخبار. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар шаҳри Истаравшан дар баробари рушди ҳунарҳои мардумӣ ба пешрафти соҳаи саноат низ таваҷҷӯҳи хос равона гардидааст. танҳо дар 2 соли охир дар ин шаҳр наздик ба 50 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта садҳо нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. гузориши Мазбуд Бобозода дар ин хусус. Истаравшан яке аз шаҳрҳои қадимии Тоҷикистони беиштосо маҳсуб ёфта давоми 33 соли истиқлолияти давлатии мамлакат таҳти таваҷҷӯҳ ва дастгирии ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз марказҳои калонтарини саноатӣ мубаддал гардид. дар доираи амалисозии стратегияи давлатии солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди босурати саноаткунонии мамлакат давоми 2 соли охир дар шаҳри Истаравшан наздик 50 коргоҳу корхонаҳои самти саноат бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта садҳо нафар ашхоси бешуғл با کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. نتیجه تشکیل فعالیت نظارت ترغیباتی و تشویقاتی میان صاحبکاران وطنی و جهد و تلاش مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراحشان است که
بخشیده به استقبال سزاوار از جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 5 ساله رشد با صورت صنعت در سالهای 2022-2026 طی 8 ماه اول سال 2024 در شهر و دهات این شهر بوستانی یک عده کارگاه و کارخانه‌های نو بنیاد و مورد استفاده قرار گرفت. این فعالیت با ثمر زیاد از 100 نفر اشخاص بیشغل با کار دائمی و معاش ارزنده فرا گرفته شده. شماره کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی در مجموع به 94 عدد رسانده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 27 عدد زیاد می باشد. این کارخانه کارگاه‌ها به استحصال مایع خنک‌کننده نقلیاتی، استحصال روغن رستنی، نوشاکی‌های تشنه‌شکن و نمودهای گوناگون کنسروها، ساختن و دسترس نمودن مبل‌های معاصر، استحصال بازیچه‌های بچگانه و محصولات پلاستیکی، پایافزار رزینی، کارکرد سنگ و آهک‌سنگ، قم و شغل، استحصال خشت و پلیته‌های بیناکاری، خلطه‌های پلی‌پروپیلنی و پلی اتیلنی، محصولات نساجی و درو تریزه‌های پلاستیکی مشغول هستند که اکثرشان واردات واسکننده و به صادرات نگرانده شده به شمار می‌روند. جهت عملی سازی دستور هدایت‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به تحکیم ساحه صنعت و کار انداختن اقتدارهای نو، راه‌اندازی استحصال محصولات نو رقابتناک و عوض‌کننده واردات، استفاده پرمحصول و ثمرناک اقتدارهای موجوده، گسترش اقتدار صادراتی شهر و در این زمینه تامین اجرای هدف‌های استراتژیک مملکت با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشن و سهم صاحبکاران باننگ و ناموس فعلا در شهر و دهات استراوشن من بعد نیز کارخانه کارگاه‌های نوی استحصالی بنیاد و مورد استفاده قرار می‌گیرند. متخصصان و کارگران جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود عدل، نورپک، شرف روز، سه استاندارد کوکوری، شهر من، اینکام گروه، کوری سریز و دیگر کارخانه کارگاه‌های صنعتی که از میوه‌های لذیذ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابند، امروز جهت غنی‌سازی بودجه دولتی و رشد بی‌میلان صنعت جهد و تلاش می‌ورزند. این است که حجم استحصال محصولات صنعتی تا امروز به 886 میلیون و 410 هزار سومانی رسانیده، نسبت همین دوره سال سپری گردیده حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 240 میلیون سومانی زیاد گردیده است. خرسنده‌آور است که سهم صنعتچیان شهر استراوشن بابت غنی‌گردانی بودجه دولتی نظررس بوده تا امروز به بودجه دولت 135 میلیون و 700 هزار سومانی همچون مبلغ‌های اندازه پرداخت کرده شد که 35% نقشه تصدیق نموده اندازهای عمومی دولتی را تشکیل داده. نسبت 8 ماه سال گذشته 24 میلیون و 60 هزار سومانی زیاد میباشد. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفов، شهر استراوشن، اخبار. با جانبداری از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر ساکنان مملکت، صاحبکاران و ساکنان دهه شمتوچ ناحیه عینی طریق حشر دست جمعانه کارهای آبادانی را وسعت می‌بخشند. گزارش کامران آدینه‌زاده از ناحیه عینی. با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه شمتوچ ناحیه عینی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. با جانبداری از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر ساکنان مملکت، صاحبکاران و ساکنان دهه شمتوچ ناحیه عینی طریق حشر دست جمعانه کارهای آبادانی را وسعت می‌بخشند و مرحله به مرحله در پیشرفت سمت‌های حیاتاً مهم زندگی با سعادت اهالی و رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی سهم می‌گذارند. ساکن دهات جلالوف صدرالدین اون مبلغی که برای حج با همسرش صرف می‌نمود تصمیم گرفت که اون مبلغ را به این باغ صرف نموده در آینده برای خود و دیگران یک مبزه بنیان نماید که چگونه که پیشوای معظم ملت میگویند ما تاجیکستان رو همچون یک کشور سبز، یک کشور آباد و زیبا با نسل‌های آینده میراث می‌گذاریم و این سخن گوهربار پیشوای معظم ملت به نهایت تاثیر مثبت رسانیده است به مردم و مردم از این سخن‌های گوهربار پیشوای معظم ملت یک روحیه تازه گرفته از یک گریبان سر برآورده بهر آبادی دیار و نه باغ مذکور بلکه چندین انفراستراکچورهای دیگر است که برای به استفاده دادن اونها برای ثمرناک استفاده بردن اهالی ده، ساکنان ده و عموما مردم شریف تاجیکستان که به اینجا مهمان میآیند یا که سیاحانی که به این دهه زیبا منظر تشریف میآورند از آن ثمرناک استفاده برند و تاجیکستان عزیز ما را همچون یک کشور سبز اعتراف کنند. ساکن این دهه دوردست مملکت صدرالدین جلالوف مبلغی که برای ادای سفر حج
бо ҳамсараш ҷамъ намуда буданд, онро барои ободии диёри худ харҷ карда аз масофаи 3,5 километр барои замине ки солҳои зиёд аз истифода дур монда буд хати об кашида дар ҳудуди он боғ ташкил намуда истоданд ва онро дар ихтиёри муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳия супориданд. тавре ки сокинони рӯзгордидаи ин деҳа мегӯянд, имрӯз саҳми ҷавонони фаъол ва соҳибкорони деҳа дар роҳандозии корҳои созандагӣ, бунёди иншооти гуногун таъинот ва ободу зебо гардонидани маҳалли зисти худ бепадидаи неку ибратбахш аст. дар деҳаи Шамтучи ноҳияи Айнӣ сокинон заминҳои назди ҳавлигиро тавассути новаҳои битунӣ обёрӣ намуда, онро самароноки оқилона истифода мебаранд ва ба гирифтани маҳсулоти фаровон даст меёбанд. Комрон Одиназода, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияҳои Восеъ ва Шамсиддин Шоҳин низ корҳои ободонӣ идома доранд. дар заминаи чунин тадбирҳои созанда иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода шуда барои сокинон ҷойҳои корӣ ташкил карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Анваршоҳ Саидализода. дар шаҳрак ва ҷамоатҳои деҳотии ноҳияи Восеъ бо мақсади истиқболи созавор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар иду ҷашнвораҳои миллӣ тадбирҳои муҳим дар самти бунёд ва таъмиру таҷдиди иншооти таъиноти гуногун аз он ҷумла маорифу тандурустӣ, фарҳанг, роҳу пулҳо, корхонаву коргоҳҳои сесолӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ, ободу зебо гардонидани маҳалли зист ва анҷоми дигари корҳои созандагӣ вомаром идома доранд. дар ин замина бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восеъ, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва ҷалби сокинону соҳибкорони ватандӯсту меҳанпараст дар деҳаи хоҷағалтони болои ҷамоати деҳоти Мирзо Али Вайсов бунгоҳи саломатӣ сохта ба истифода дода шуд. бунгоҳ аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда, дорои дастгоҳҳои зарурӣ барои расонидани нахустин ёрии тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. дар он айни ҳол 7 нафар корманд фаъолият намуда, ба 1500 нафар аҳолии ин рӯсто хизматрасонии тиббӣ менамоянд. хоҷағалтон яке аз деҳаҳои дурдастарини ноҳия ба шумор рафта, дар масофаи 25 километр дур аз маркази ноҳия воқеъ аст. сол пеш дар бунгоҳи саломатии хоҷағалтони поён ҳамшираи тибби оилавӣ кор мекардам. раҳму дуртар буд. дар хоҷағалтони боло бунгоҳи тиббӣ кушода шуд. ман дар ҳамҷо кор ва фаъолият кардам. мушкили роҳи мо хеле осонтар шуд. тамоми шароитҳои мо муҳайё ҳастанд. кӯшиш мекунем ки ёрии аввалин худро ба мардуми деҳа расонем. зимни ифтитоҳи бунгоҳи саломатӣ дар деҳаи хоҷағалтон аз ҷониби муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия корвони саломатӣ ташкил карда шуд. дар ин тадбир намудҳои гуногуни хизматрасонӣ ба аҳолӣ аз ҷумла сабти барқии дил, ултрасадо, муайян намудани бемориҳои занона ба таври ройгон ба роҳ монда шуд ки мутахассисон ба муроҷиаткунандагон хизмат расониданд. дар ин баробар 18 нафар кӯдак дар ин рӯз хатна карда шуданд. дар деҳаи меҳрободи ноҳия як бинои дуошёна сохта шуда мавриди истифода қарор гирифт. дар ошёнаи якуми бино дорухонаи муҷаҳҳаз бо камераҳои мушоҳидавӣ ва маводҳои дурворӣ, мағозаи фурӯши масъулияи сохтумонӣ ва дар ошёнаи дуюм коргоҳи дузандагӣ иборат аз 6 дастгоҳи дузандагӣ бо фарогирии 6 нафар бо ҷойкории доимӣ ташкил карда шудааст. бинои навбунёд аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Гулсуман Шарипова сохта шуда, дар маҷмӯъ 10 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷойкори доимӣ таъмин гардиданд. соҳибкори меҳанпараст анҷоми ин тадбирро ба ҷонибдории сиёсати хиратмандона, ғамхорона ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани сатҳи некуавволии сокинони ин диёр рабт медиҳад. занону бонувони деҳаи меҳробод дар коргоҳи дузандагии навтаъсис метавонанд бо истифода аз шароиту имкониятҳои корӣ ва маоши қаноатбахш ба духти либосҳои мақбулу писандида ва шинаму зебо ҷалб гардида, дар ин баробар ҳамзамон ба омӯзиши он ҷалб карда шаванд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорон мерасонем ки барои мо ҷавондухтарон чунин коргоҳи дузандагӣ хубро ба истифода доданд ва мо дар инҷо кор мекунем, меомӯзем ва касбро аз худ мекунем. айни ҳол мо пора кардани матоъро ёд гирифтем, тарзи духти либосро ёд гирифтаем. дар деҳаи носид бобои ҷамоати деҳоти сари-чашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аввалин нуқтаи таъмир ва шустушӯи воситаҳои нақлиёт сохта мавриди истифода қарор дода шуд. сокинони ин рӯсто аз набудани чунин шароит ва дучор шудани ронандагон ба ҳар гуна мушкилоти техникӣ ҳарф мезананд, зеро ин деҳа наздики 30 километр аз
маркази ноҳия дуғ мебошад. иқдоми пешгирифтаи соҳибкори маҳаллӣ Қурбоналӣ Табаров ҳамакнун мушкилоти сокинону ронандагонро бартараф менамояд. бунёду мавриди истифода қарор додани бинову иншоотҳои ифтитоҳёфта баҳри фароҳам сохтани ҷойҳои навикорӣ ва рафъи мушкилоти сатҳи бекорӣ, баланд гардидани вазъи иҷтимоии сокинон ва ободу зебо гардидани симои як гӯшаи ватани азиз муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мешавад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ахбор. با مقصد زیاد نمودن استحصال نوعهای گوناگون محصولات، قانع گردانیدن طلبات بازار داخلی و تقویت حجم صادرات در شهر دوشنبه، مغازه کرسی‌های نرم ارچه افتتاح گردید. گزارش در این خصوص. дастовардҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе зиёд ба назар мерасанд ва ин ҳама албатта бо ташаббус ва роҳнамоиҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ба миён омаданд. иҷрои ӯҳдадориҳо ва роҳандозии нақшаҳои ҷадид дар самти муҳайё сохтани шароити хуби кору зиндагӣ барои сокинон ва ҳам меҳмонон дар пойтахт аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бар аъло мушоҳида мегардад. имрӯз метавон гуфт ки дар мамлакат ҳама соҳаҳо бо суръат рушд карда сатҳи зиндагии сокинон беҳтар шудааст. бо мақсади зиёд намудани навъу намудҳои маҳсулот, қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ ва тақвияти ҳаҷми содирот дар шаҳри душанбе мағозаи курсиҳои нарми арча ифтитоҳ гардид. бо таъсису ба кор даровардани фурӯшгоҳи нав ки дар он асосан курсиҳои нарм ва мебелҳои чӯбин ба фурӯш гузошта мешаванд, дар раванди саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истиқлоли миллӣ ва суботи сиёсӣ дар Тоҷикистон побарҷо аст. маҳз ҳамин аст ки имрӯз мо дар маркази шаҳр як мағозаи хуби замонавӣ ба истифода додем, ки барои беҳбудӣ ва оммавӣ гардонидани маҳсулоти ниёзи мардум ва истеҳсоли ватанӣ мусоидат мекунад. дар мағозаи фурӯши маҳсулоти ватанӣ аз ҷумла дару тиреза, мебелҳои гуногун барои хона, ошхона, ҳуҷраҳои корӣ, курсиҳои мулоим ва дигар маводи ороишӣ аз чӯб омодашуда ба фурӯш гузошта шудааст. дар мағоза то 100 номгӯи курсиҳои нарм ва мебелҳои махсуси чӯбин мавҷуд буда, зиёда аз 10 сокин соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. воқеан ҳам Тоҷикистон нисбат ба 10 солаи қаблӣ дар соҳаҳои гуногун ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. аз ҷумла сохта ба истифода додани корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, бунёди муассисаҳои таълимию тандурустӣ, бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқӣ, таъмиру таҷдиди роҳҳои байналмилалию маҳаллӣ, биноҳои баланддошиёна бо тарҳ ва услуби муосир, меҳмонхонаҳо барои қабули меҳмонони дохилу хориҷ ва аз навсозии боғҳои фарҳангии фароғатӣ дар фароҳам гардидани шароити арзандаи зиндагӣ ба мардум боис гардид. дар ноҳияи рӯдакӣ ба хотири ҷалби сокинон ба навъҳои гуногуни варзиш ва пайгирии ҳамаҷонибаи онҳо аз тарзи ҳаёти солим, варзишгоҳи марказии ноҳия ба таври муосир таъмиру навсозӣ гардида истодааст. дар ин хусус Маҳмадалӣ Абдукарим гузориш медиҳад. вусъати тадбирҳои ободонӣ ва навсозии варзишгоҳи марказии ноҳияи рӯдакӣ ки тибқи нақшаи созандагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ амалӣ гардида истодааст, шаҳодат аз он медиҳад ки соҳаи варзиш дар ноҳия рӯз то рӯз рушд намуда истодааст. бо таваҷҷӯҳ аз тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, тадбирҳои ободонӣ дар иншооти варзишии ноҳия имконияти бештар барои ҷалби наврасону ҷавонон ба риштаҳои гуногуни соҳаи варзишии мамлакат. бо ин мақсад ривоҷи тадбирҳои ободонӣ ҳамарӯза дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо саҳми кормандони соҳа ва бинокорон вусъати созандагиро касб намудааст. айни замон раванди корҳои бунёдӣ тавассути техникаҳои гуногуни роҳсозӣ дар гирду атрофи иншооти таҷдидшавандаи варзишӣ мунфаршнамоӣ аз ҷониби соҳибкорони муваффақи диёр дастгирӣ ёфта, ҳадафи аслӣ саҳмгузорӣ дар ободонии ватан мебошад. иваз намудани болопӯши варзишгоҳ ва ҷойҳои либос ивазкунии варзишгарон, ҷойҳои шустушӯ ва монитори тамошомекардагӣ ва ҷойҳои нишасти иловагӣ, иваз намудани курсиҳои нишаст, иваз намудани ҷойҳои нишасти варзишгарон ва тамошобинон ва ҷойҳои варзишгарони эҳтиётӣ, аз сохтани манораҳои равшандиҳӣ бар варзишгоҳ мунфарҷкунӣ рафта истодааст, ки бо
کمک یاردمی صاحبکاران وطنی صاحبکاران محلی به انجام رفته است. با تجدید و نوسازی نمودن 4,500 جایهای نشست تماشابینان همچنین با سهم صاحبکاران دیار برای جلب هرچی بیشتری مخلصان ساحه ورزش در انشاءات نوسازی شونده باز 1000 جای نشست زیاد کرده می شود. در برابر رنگوبار نمودن دیوارهای ورزشگاه و نصب مانیتور و سفالت پوش نمودن راهروها کارمندان ساحه اقدام گرفتند که چراغان نمایی ورزشگاه را نیز عملی نموده، همچنین درآمدگاه انشاءات برای شفط ورزشگاه را که تعمیر طلب گردیده است پورا منفرش نموده مطابق با طلبات امروزه نمایند. با عملی گردیدن هدفهای سازندگی و نوسازی نمودن این انشاءات آینده چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی و فرهنگی در ورزشگاه نوسازی گردیده در سطح بلند گذرانیده می شود. олимон و متخصصان станцияи таҷрибавии хокшиносӣ ва мелиоративии вахши институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон пайваста дар самти беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои корами обӣ ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои бекорхобида ва дигар омилҳои фаровонҳосили корҳои илмӣ тадқиқотӣ гузаронида барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илм талош менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоили соҳибназар ва мустои нурмуҳаммад. станцияи таҷрибавии хокшиносиву мелиоративии вахш дар минтақаи бохтари вилояти хатлон соли 1936 таъсис ёфтааст ва олимону коршиносонаш барои омӯзиши масоили беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ дар қисмати ҷанубии тоҷикистон машғул ҳастанд. майдони заминҳои корами обии пойгоҳи мазкур зиёда аз 42 гектар буда дар он кишту парвариши зироати гуногун ба роҳ монда шудааст. олимону мутахассисони станцияи таҷрибавии хокшиносӣ ва мелиоративии вахши институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон пайваста дар самти беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои корами обӣ аз худкунии заминҳои бекорхобида ва дигар омилҳои фаровонҳосилӣ корҳои илмӣ тадқиқотӣ гузаронида барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илм талош менамоянд. тавре олимони соҳа тавсия медиҳанд заминҳои корами обии водии вахш барои кишту парвариши ҳама гуна зироат бахусус пахта хеле мусоид аст ва яке аз омилҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ин нигоҳ доштани ҳолати хуби мелиоративии заминҳо тавассути сари вақт тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо мебошад. тибқи иттилоъ бо дастрасӣ ба техникаву механизмҳои пуриқтидор ҳамасола дар самти ба гардиш ворид намудани заминҳои партову бекорхобида корҳои муайяне ба анҷом расонида шуда майдони кишти зироат васеъ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзун гардонида мешавад. кормандону мутахассисони станцияи таҷрибавии хокшиносӣ ва мелиоративии вахши институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон нақша доранд ки то мавсими нави киштукор тавассути тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо наздик ба 17 гектар замини бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ҳоло дар мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд лоиҳаву барномаҳои соҳавӣ қабул ва мавриди амал қарор доранд ва дар ин самт баҳри боз ҳам баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот тавассути ҳамкории пайвастаи кишоварзону хоҷагидорон бо олимони соҳа муҳиму саривақтӣ дониста мешавад. зеро тибқи таҳлилҳои олимон сабабҳои асосии пастшавии ҳосилхезии заминҳои обёришаванда ин риоя нагардидани равандҳои киштгардон дар ҳолати паст қарор доштани ҳолати техникии шабакаҳои обёрӣ ва заҳбуру заҳкашҳо пастшавии дараҷаи механиконии корҳои кишоварзӣ аз рӯи меъёр истифода набурдани нуриҳои минераливу органикӣ ва нагузаронидани чорабиниҳои обшӯйкунии заминҳои шуршуда мебошад. бо ин мақсад олимону мутахассисон нақша доранд ки дар баробари дигар чорабиниҳои мушаххас ҳамзамон баҳри дар амал татбиқ намудани роҳу усулҳои илман асоснокро дар самти беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда бо ҷалби хоҷагидорону кишоварзон ҳамоишҳои илмӣ амалиро ба роҳ монанд. исмоили соҳибназар, мусои нурмуҳаммад, вилояти хатлон, ахбор.
تأمین امنیت اوضاع‌واری از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته. بهر تطبیق همه‌جانبه آن و فراوان حاصلی در مملکت پیوسته چاره‌اندیشی کرده می‌شود. با این مقصد در ناحیه دوستی زمین‌های کارم ثمراناک استفاده گردیده، همه‌ساله حجم استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه افزون می‌گردد. گزارش سمندر شایف و اسکندر سعید. پیشرفت استحصالات در ساحه کشاورزی عامل مهمترین تامین امنیت اوضاع‌واری کشور دانسته می شود. با این مقصد مسئله های استفاده عاقلانه زمین، برآورد داشتن حالت ملیوراتیوی و حاصلناکی آن، صادرات میوه و سبزیجات از جمله هدف‌های کشاورزان و خواجگیداران شهر و ناحیه‌های مملکت و خصوص ناحیه دوستی به حساب می رود. طور مشاهده گردید در همین شب و روز زمین‌های کارم خواجگیداران در ناحیه پابند کشت و کار تکراری بوده، الکی قسمت از محصولات جمع‌آوری گردیده ایستاده است. کشاورزان جماعت دهاتی به نام گردی گلمرادوف ناحیه کشت پخته، مکایدان، شاله، کرم و دیگر نوع زراعت را به راه مانده‌اند که نشأ و نمای خوب گرفتند که امید است حاصل فراوان به دست آورند. زمین‌های کارم آبی جماعت مذکور 1908 گکتار را تشکیل داده، در مساحت 773 گکتاری آن کشت خوشصفت پنبه‌دانه به راه مانده شده است که عین حال جمع‌آوری حاصل پخته آغاز گردیده است. یکی از خواجگی‌های کلانترین امیدبخش همین جماعت دهاتی گردیمو در همین جدیمه وادی زرین میباشد که در موضع 102 گکتار زمین پخته نوع خطایی پرورش کرده است. موافقی معاینکنی بیولوژی انتظاری در همین خواجگی که با نمایندگان ریاست کشاورزی ناحیه و ولایت ختلان گذراندیم، معاینکنی بیولوژی 38 از 19 سنتینر را تشکیل کرده است و ما از همین خواجگی امیدهای کلان داریم که 300-350 تن پخته برده پلان ما رو خیلی کم میکنه. حاضر کشتی تکراری رفته در موضع 658 گکتار زمین کشتی تکراری گذرانده ایستادیم. خواجگی‌هایی که شالی کاریده بودن در همین جماعت چند تا زمین ها را گشتیم و حاصل اینها خیلی نغز است و نیت داریم که حاصل نغز رویونه. خواجگی دهقانی به نام حضرت قل عنایف از پیش قدمترین خواجگی ها در ناحیه به شمار رفته، در نتیجه زحمت صافدلانه دهقانان هم در کشت اساسی و هم در کشت تکراری حاصل دلخواه محصولات گوناگون به دست آورده می شود. طبق ابراز خواجگیداران سال از سال دستگیری شرایط و امکانات و امتیازها برای رشد ساحه کشاورزی از جانب حکومت مملکت روانه گردیده هوسمندی دهقانان را بیشتر می نماید تا هر قدر زمین ثمراناک به کار برده شود. در میدان خواجگی دهقانی قریب 15 هکتار زمین دارم. همین 3.5 هکتارش باغ، ماندگیش زمین کشاورزی. این سال 6.5 هکتار به پخته کردیم. خیلی نشنامه خیلی سازن. 1.5 هکتار گندم کارده بودیم. جای گندم کشت تکراری شالی گذاراندیم. خدا را شکر شالی این سال خیلی ساز است. نیت دارم یک 40-50 سانتی حاصل گیریم. غیر از این مکه دان کردیم 1 هکتار. مکه دانم خیلی نشنامش سازن. ما ای جناب عالی بسیار منتداریم. زمین دست دهقان به داد است. خدا را شکر ای زمین زندگی ما پیش برده ایستادیم. کوشش میکنیم که حاصل ناکر زیاد کرده زندگی ما پیش میبریم. بر تامین امنیت اوضاع‌واری سهم میگذاریم. در جماعت دهات دهقان‌آباد خواجگیداران همه‌ساله کشت شالی را به راه می‌مانند که از همه جهت منفعت بخش بوده، در برابر برداشتن حاصل فراوان همزمان حالت ملیوراتیوی زمین‌ها بهتر می‌گردد. طبق اطلاع در کشت تکراری در مساحت 210 گکتار کشت شالی گذرانیده شده است که به حساب میانه از هر گکتاری آن 35 تا 40 سانتی حاصل گرفتن ممکن است. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. در خواجگی‌های یاری‌رسان اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها جمع‌آوری کارتوشکا ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. امسال خواجگی‌های زیرتابع اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری میدان کشت کارتوشکا را به 425 گکتار رسانیده مقصد دارند که از هر 1 گکتار زمین حاصلناکی این نان دویم را به 220-250 سنتینری رسانیده در تامین قسم‌های نظامی با کارتوشکای از جهت اکولوژی تازه سهم گذارند. با مقصد استحصال محصولات از جهت اکولوژی
экологии тоза ва таъмини қисмҳои низомӣ бо ин нони дуюм имсол дар хоҷагии ёрирасони канаски агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурӣ майдони кишти картошка ба 130 гектар расонида шуд ки имрӯз бо истифода аз ҳавои мусоид ва таҷҳизоти муосир ҷамъоварияш бо маром идома дорад. иқлими хеле мувофиқи мавзеи канаск барои истеҳсоли ин маҳсулоти ниёзи аввал хеле мувофиқ асту имсол майдони кишташро дар ин хоҷагӣ ба 130 гектар расонида бо истифодаи тухмиҳои босифату риояи агротехникаи дурусти парвариш метавонанд ҳосили фаровону хушсифат ба даст доранд. соли ҷорӣ дар хоҷагиҳои расони назди агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар майдони 425 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. дар мавзеи хоҷагии расони канаск ба ҷамъоварии ҳосили картошка шурӯъ кардем. ҳосили интизорӣ дар мавзеи зерин 220 центнери айни замон ҷамъоварӣ карда шуда истодааст. барои дар 400 гектар замин гузаронидани кишти картошка хоҷагиҳои ёрирасони агентӣ бояд 1600 тонна тухмӣ истифода намудаву барои нашрунамои дурусту гирифтани ҳосили дилхоҳ бояд аз тамоми имкониятҳо васеъ истифода баранд. дар ин ҷо ба риояи агротехникаи парваришкашка аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. алалхусус тухмии хушсифат, шудгори босифат, гузарондани коркардҳои агротехникӣ дар муҳлатҳои муайяншуда, ғизодиҳӣ, меъёр, ҳамин чизҳо омил мешаванд ки ҳосилнокии картошка баланд мешавад. минтақаи мазкур ки минтақаи сардӣ зуд фаро мерасад, аз ин лиҳоз ҷамъоварии картошкаро мо барвақттар оғоз намудем. хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки аслан тухмиро худашон захира намуда аз ҳисоби баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ иқтидори иқтисодии хоҷагиҳоро афзун намоянд. барои беталаф ва дар муҳлати муайян гардида ҷамъоварӣ намудани ҳосил хоҷагидорон аз техникаҳои соҳавӣ истифода менамоянд ки вақт ва қувваи корӣ камтар сарф мешавад. дар ин мавзеи зебоманзар имсол 80 гектар ва дар дигар мавзеъҳои ки шароити табиӣ имкон медиҳад ҳамагӣ 137 гектар нахути сабз кишт карда шудааст ки имрӯзҳо ҳосилаш ҷамъоварӣ мегардад. иқлими кӯҳистони диёр имкон медиҳад ки бо риояи агротехникаи парвариш аз кишт парвариш ва истеҳсоли ҳама гуна зироат хоҷагидорон ҳосили фаровон ба даст доранд. имсол дар хоҷагиҳои ёрирасони агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурӣ кишти нахути сабз ба 137 гектар расонида шуд ки 80 гектараш дар мавзеи канаск ҷойгир аст ки имрӯз хоҷагидорон баъди пухта расидани ҳосил метавонанд ба ҷамъоварияш оғоз намоянд. таҷриба нишон медиҳад ки дар шароити хоку оби тоҷикистон агар агротехникаи парваришашро риоя намоем аз тамоми намуди зироат ҳосили дилхоҳ гирифтан мумкин аст. дар шароити хеле мураккаби иқтисодию тағйирёбии бо суръати иқлим ки дар миқёси ҷаҳон қисме аз давлатҳои қудратмандро низ коҳиш ёфтани маводи ғизоӣ ба ташвиш овардааст, истифода аз имкони мусоиду афзун намудани истеҳсоли ҳама гуна маводи ғизоӣ ногузир аст, зеро барои таъмини маҳсулоти босифати аз ҷиҳати экологӣ тоза дар ватани биҳиштосои мо тамоми имкониятҳо мавҷуданд. дар вилояти суғд ки бештар аз 70 000 хоҷагиҳои кишоварзӣ фаъолият доранд, ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. ҳамасола кишоварзон бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироатро баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. дар мамлакат бо мақсади амалисозии ҳадафи стратегии миллӣ оид ба ҳифзи амнияти озқаворӣ ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ маҷмӯи тадбирҳои мушаххас роҳандозиро дар амал татбиқ карда мешавад. خصوصا در ولایت سوخت دوامی سالهای اخیر از حسابی به گردش کشاورزی وارد نمودن زمینهای بیکارخوابیده و بایر، استفاده تخمیهای سرحاصل، راهاندازی سری وقتی، کشتی تکراری زراعت و انجام دیگر تدبیرهای مهم اگرتکنیکی حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد گردیده است.
дар шароити кунунӣ ки таъмини амнияти узқаворӣ аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, раванди аз худкунии заминҳои бекорхобида тақвият меёбад. дар минтақаи баҳористони шаҳри истарафшани вилояти суғд бо азму талош ва заҳмати фидокоронаи аъзои хоҷагии деҳқонии ҳоҷиқулӣ бештар аз 30 гектар замин ки бо сабаби норасоии оби полезӣ солҳои зиёд аз гардиши кишоварзӣ берун монда буд, аз худ карда шудааст. бо саҳми хоҷагидорон дар ин мавзеъ ду чоҳи амудӣ ва дар масофаи бештар аз 5 километр хатти оби полезӣ бунёд гардида заминҳои ташналаб шодоб карда шуд. давоми 5 сол мешавад ки дар як қисми ин заминҳо дарахти павлония, хуч, инчунин сабзавоту полезиҳо парвариш карда мешавад. ҳамасола аз ҳисоби фурӯши сабзавоту полезиҳо даромади хоҷагидорон бештар гардида, фоида асосан барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боқимонда равона шудааст. имсол хоҷагидорон бо усули обёрии қатрагӣ дар масоҳати 5 гектар замин пиёз киш намуданд ва ҷамъоварии ҳосил моҳи октябр оғоз мегардад. баъди 4 сол 7,5 ҳазор ниҳоли дарахтони павлония ки дар масоҳати 7 гектар шинонида шудааст, ҳамчун чӯби корӣ барои сохтумон омода мешавад. мавриди зикр аст ки дар тоҷикистон барномаи рушди парвариши павлония барои солҳои 2024-2028 мавриди амал қарор дорад. тибқи он парвариши ниҳоли павлония дар ҷумҳурӣ то ба 100 ҳазор бех дар як сол дар назар дошта шудааст. мутахассисон бар он назаранд ки барнома бо мақсади бунёди плантатсияҳои саноатӣ аз павлония барои таъмини чӯби корӣ, захираи хӯроки чорво, зиёд намудани истеҳсоли асали молӣ, аз бодлесӣ нигоҳ доштани заминҳои кишоварзӣ ва дар ин раванд саҳм гузоштан ҷиҳати беҳтар намудани шароити экологии ҷумҳурӣ таҳия шудааст. аъзои хоҷагии деҳқонии ҳоҷиқулӣ бо назардошти муносиб будани иқлими минтақа дар оянда майдони парвариши дарахти павлонияро васеъ менамоянд. гуфта шуд ки дар давоми солҳои охир хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида масоҳати боғи хуҷро ҳам зиёд намудаанд. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғи хуҷ 4 гектарро ташкил медиҳад. абдуваҳоби абдусаттор, илёс бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. истифодаи имкониятҳои табиии ноҳияи рашт имкон фароҳам овард ки ҳамасола афзоиши истеҳсоли мева ва картошка таъмин карда шавад. ҷамъоварии ҳосил дар ноҳия идома дорад. меҳнаткашон азм гирифтанд ки дар фаслҳои тирамоҳ, зимистон ва аввали баҳор ба бозори истеъмолӣ картошка, мева ва дигар намуди маводи ғизоиро пешниҳод кунанд. наврӯзшоҳи азизулло гузориш омода кардааст. имсол бори аввал барои таҷрибаи амалӣ дар ноҳияи рашт баъди ҷамъоварии ҳосили гандум аз 14 навъу намуди сабзавоту ғалладонагӣ кишти такрорӣ гузарониданд. дар сурати натиҷаи хуб додани таҷриба ва гирифтани ҳосил оянда майдони кишти такрорӣ васеъ карда мешавад. айни замон қисми зиёди зироат дар ҳолати хуби нашу намо буда меҳнаткашон ҳадаф гузоштанд ки ба ҳамин восита имкониятҳои табииро барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ ҳарчи бештар истифода кунанд. дар ноҳияи рашт ҷамъоварии зироати кишоварзӣ идома дорад. имсол бояд аз майдони тақрибан 3500 гектар картошка ҷамъоварӣ карда шавад. рашт яке аз ноҳияҳои асосии қонеъкунандаи талаботи бозор бо картошкаи истеъмолӣ ба ҳисоб меравад. майдони умумии боғ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи рашт 5173 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 4775 гектараш мевадиҳанда мебошад. имсол нисбат ба дигар солҳо муруд ҳосили хуб ба бор овардааст. аз ҷониби дигар иқлими ноҳияи рашт имкон медиҳад ки аз ин намуди мевагӣ ҳосили фаровон ба даст оварда шавад. мукаммал гардидани таҷриба, риояи агротехникаи парвариш ва меҳнати пайваста муваффақияти меҳнаткашонро барои гирифтани ҳосили баланд афзун намудааст. зиндагӣ бартарӣ дорад, беҳбудӣ дорад. хоб аз ҷиҳати иқтисодӣ мо ягон танқисӣ намекашем. гуфтан дар кор аст ки дар ин соҳае аст ки ҳама даромади оила, ҳам дигар даромадҳое ки мисол дар кор ҳастанд, ҳамин самараша меёрад. аз соли 2000 инҷониб майдони боғ дар ноҳияи рашт 873 гектар васеъ гардида ба 5173 гектар расидааст. ҳоло дар баробари ҷамъоварию пешниҳод ба бозори истеъмолӣ ҳамзамон себ ва муруд захира карда шуда дар фаслҳои зимистону аввали баҳор ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. агар соли 2000 дар ноҳияи рашт 11 000 тонна мева ҷамъоварӣ шуда бошад, дар соли 2023 35 000 тонна мева ҷамъоварӣ гардидааст. имсол меҳнаткашон азм гирифтанд ки бо назардошти имкониятҳои васеъи истеҳсолӣ нишондодҳоро баланд бардоранд. ҳосили имсол бисёр ҳосили хуб аст. боду ҳавои имсола барои анамин мева бисёр мусоид хуб омадааст ва мо кӯшиш карда истодем ки сари вақт анам меваро ҷамъоварӣ карда
حاصل دلخواه به دست آورده باشیم. самти асосии фаъолияти сокинони ноҳияи раштро кишоварзӣ ташкил намуда ҳамасола тавассути дар истеҳсолот ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат самаранокии заминро баланд мебардоранд. ин ба натиҷаи иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар доираи расидан ба яке аз 4 ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ марбут дониста мешавад. дар шароити дигаргуншавии иқлим ва афзоиши талабот ба маводи ғизоӣ ҳадафи меҳнаткашони ноҳияи рашт ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ васеъ намудани майдони кишт аз ҳисоби заминҳои бекорхобида, таъмини рушди дучанди соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани самаранокии замин ва дар ҳамин замина саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ равона карда шудааст. наврусиёҳи азизулло баҳодури қурбон, Садриддини Иброҳим, Ахбор. аз 16 то 23 сентябр даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе байни ғолибони даври дуюм аз ноҳияҳои пойтахт баргузор мегардад. иштирокчиён тибқи низомнома аз рӯи номинатсияҳои озмун донишу маҳорати худро пешниҳоди ҳайати ҳакамон карданд. тафсилоти бештар дар гузориши Зайнулобидин Саломиддин ва Фарҳод Холматов. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе оғоз гардид. озмуни мазкур аҳамияти бузурги маънавӣ дошта соли чорум аст ки бо сарпарастии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сартосари мамлакат амалӣ гардида истодааст. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар доираи эълони 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ бо мақсади рушди тафаккури техникӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави ихтироъкору навовар роҳандозӣ шудааст. даври сеюми озмун 6 рӯз аз рӯи 7 номинатсия идома меёбад ки дар он 492 нафар миёни ҳам сабқати зеҳнӣ менамоянд. ҷиҳати баргузории даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. мақсади асосии гузарондани ин озмуни он иборат аст ки мо беҳтаринҳоро интихоб кунем ва беҳтаринҳо дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намоянд. бояд шаффоф, одилона дар ҳамин сатҳи баланди илмию методӣ педагогӣ бояд қабул намоем ки дар инҷо ҳама шароитҳо муҳайё шудааст. имрӯз дар ҳами зинаҳои мактаби миёна, мактабҳои литсейҳо, коллеҷҳо, дар мактабҳои олӣ зина ба зина оғоз мегардад ва онҳо дар вақти қабул ҳам додани имтиҳон ё билети додаи онҳо аз якдигар фарқ мекунад. озмуни мазкур дар 4 давр миёни қишрҳои гуногуни ҷомеаи кишвар баргузор мегардад. баргузории озмун давоми солҳои 2021-2023 нишон дод ки байни ҷавонону наврасони ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ба маротиб зиёд гардида, он ба дарёфт ва тарбияи мутахассисони муҳандисию техникӣ замина гардидааст. баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат барои мо имкон медиҳад ки боз ҳам чеҳраҳои нав, шахсиятҳои навро дар ҷодаи илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ дарёфт намоем ва аз лиҳози дигар агар ин 20 сола дар фарозои таърих як муҳлати кӯтоҳ бошад, барои умри инсонӣ як муддате аст ки метавонад як инқилоби илмиро ба бор оварад ва баргузор намудани озмуни илм фуруғи маърифат боз ҳам барои тақвият бахшидани ин 20 сола мусоидат менамояд ва дар доираи ин озмун воқеан на танҳо иштирокчиён яъне ғолибон бо мукофотҳои молию пулӣ сарфароз мегарданд, балки онҳо инчунин имкон пайдо мекунанд ки боз таҳсили худро дар ҳамин риштаҳо дар донишгоҳу донишкадаҳои мухталиф идома диҳанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда баҳри рушди соҳа ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. озмуни мазкур ба таври шаффоф оғоз гардида дар як фазои орому дӯстона ҷараён гирифт. шод аз он ҳастам ки маҳз бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳои бошукӯҳ ташкил ва баргузор карда мешавад ки савияи дониши мо донишҷӯёну хонандагонро боз ҳам баланд мебардорад. пешравӣ ва ғолибиятро ба даст овардани ҳар як иштирокдор аз боварии ӯ сарчашма мегирад ва ман боварӣ комил дорам ки метавонам ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳат ёбам. фароҳамсозии чунин шароиту имконот ва таъмини фазои озоди рақобати эҷодӣ боис мегардад ки чеҳраҳои нави ихтироъкорон ва навоварони соҳаи истеҳсолот дар ҷодаи фаъолият афзун гарданд. иштирокчиён баҳри сайқали донишу маҳорати техникии худ бо омодагии ҳамаҷониба дар ин сабқати зеҳнӣ фаъолона ширкат варзида истоданд. Зайнулобидин Саломиддин, Муҳаммад Саид Камолов ва Фаридун Абдурраҳмонов, шаҳри Душанбе, барои барномаи иттилоотии Ахбор.
در ولایت سوغ نیز دور سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آغاز گردید. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، دانشجویان، اسپیرانتان، آموزگاران در مجموع 1266 نفر در این دور اشتراک میکنند. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. در ولایت سوغ دور سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آغاز یافت و در تالار کابینت‌های برای برگزاری محفل‌ها پیش‌بینی شده مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت شهر بوستان شرایط فراهم آورده شده. غالبان دور شهری و ناحیوی از روی نامیناسی‌های معین شده به هیئت حکمان دانش و مهارت، نتیجه آموزش‌ها، حل مسائل‌ها و کارهای اختراع‌کاری خویش را نشان می‌دهند. در هفته آغاز برگزاری آزمون مذکور در تالار برگزاری جمع‌آمدها با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغ، ریاست معارف و مرکز تحصیلات علاوگی ولایت، خوانندگان، آموزگاران، داوطلبان آزمون جمع‌آمد دایر گردید و در آن طرز برگزاری، روز و نامیناسی‌های معین شده شرح داده شد. اطلاع داده شد که دور اول آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که در سطح دهات مؤسسه‌های تعلیمی صورت گرفت 67194 نفر اشتراک نموده و دور شهری و ناحیوی 10802 نفر راه یافتند. از این شماره شرکت کنندگان در دور سوم 1266 نفر راه یافته از روی نامیناسی‌های معین شده متماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، خیمیا، بیولوژی، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری و نوآوری دانش و استعداد خویش را معرفی می‌نمایند. نظامنامه موعده انمون آزمون علم فروغ معرفت نامیناسی نوآوران و اختراعکاران تغییرات هست. البته تغییرات می‌را گفتم ممکن است که آن نفرایی که دستاورد خود را نتیجه کار خود را پیشنهاد حکمانت میکنند آنها باید پتنت اویده انمون کشفیاتشان داشته باشند و در عملیات تطبیق شوی آنها و از روی آن نتیجه برداری کرده است شفاف و عمیق و دقیق که آنها بهاگذاری کرده میشوند. آزمون مذکور اهمیت علمی معرفتی داشته و رشد تفکر تکنیکی، وسیع نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، گسترش اختراع‌کاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین دریافت استعدادهای نو مساعدت می‌نماید. سال چهارم است که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردد. راه اندازی گردیدن آزمون مذکور توجه نورسان و جوانان مملکت و آموزگاران و والدین را با آموزش و آموزانیدن و هرچه بیشتر فرا گرفتن علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب و چهره‌های نو را در عرصه علم و معارف و نوآوری و اختراع‌کاری پیدا نمود. امروز در شهر دوشنبه سمینار علمی عملی در موضوع معرفت حقوقی ضد کورپسیونی کارمندان ساحه معماری و ساختمان عامل با اعتماد مقاومت با کورپسیا دایر شد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. бахшида ба 30 солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ зидди коррупсионии кормандони соҳаи меъморӣ ва сохтумон бо ибтикори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи меъморӣ ва сохтумони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон семинари илмии амалӣ дар мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ зидди коррупсионии кормандони соҳаи меъморӣ ва сохтумон омили боэътимоди муқовимат ба коррупсия баргузор гардид. яке аз омилҳои паст кардани сатҳи коррупсия ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ба шумор меравад ва дар ин замина агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон пайваста суҳбату вохӯриҳо миёни аҳолӣ кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вазорати дураҳо мегузаронад. ин гуна вохӯриҳо баҳри баланд бардоштани дониши ҳуқуқи аҳолӣ нақши муҳим мебозад, чунки дар ин гуна вохӯриҳо аҳолӣ метавонад ба саволҳои мубрами рӯзи худ ҷавобҳои муфассал гирад. зикр карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсияро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати худ қарор дода то имрӯз тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ ва ташкилиро ҷиҳати муқовимат ба коррупсия фароҳам овардааст.
ضمن баргузории ҳамоиш масоили мубрами самти муқовимат ба коррупсия андешидани тадбирҳо баҳри ошкор намудани сабабу шароити басодиршавии кирдорҳои коррупсионӣ мусоидаткунанда ва бартараф намудани онҳо муҳокима гардид. иштирокдорон доир ба амалисозии ҳадафҳои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 татбиқи чораҳои пешгирикунанда дар роҳи мубориза ба коррупсия ва омилҳои ба он мусоидаткунанда, таъмини иштироки кормандон дар мубориза бо коррупсия, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии кормандон андешаронӣ намуданд. дар идома вобаста ба амалисозии ҳадафҳо ва бартарафсозии камбудӣ тавсияҳо пешниҳод гардид. дар охири вохӯрӣ байни иштирокдорон музокира сурат гирифт. дар шаҳри Панҷакент ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омили ваҳдату ҳамбастагии башарият баргузор гардид. ҳамкорамон Далери Бозор дар ин мавзӯъ гузориш омода кардааст. ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат омили ваҳдату ҳамбастагии башарият таҳти чунин унвон дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо ибтикори Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент конфронси ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. дар ҳузури иштирокчиёни конфронс омӯзгорони донишкадаи коллеҷҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва кормандони дигар ташкилоту муассисаҳо аз ҷониби масъулон мавзӯъҳои ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи оби тоза, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар муаррифии зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистон, мониторинги пиряхҳои Тоҷикистон матраҳ карда шуданд. нотихон аз ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 5 ташаббуси пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи ҳифзи манбаъҳои оби тоза, пиряхҳо чун сарчашмаи оби ошомиданӣ ва полезӣ сухан карда, бо далелу арқом аксҳои бар асари тағйирёбии иқлим бо сурат об шудани пиряхҳо ва коҳиш ёфтани онҳоро аз ҷумла дар саргаҳи дарёи Зарафшон нишон доданд. обу ҳавои тоза, табиати зебо ва дигар манзараҳои кӯҳсор аз зарфиятҳои муҳими мамлакати мо барои рушди сайёҳӣ дониста шуд. иштирокчиёни конфронс баргузории онро дар партави ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар масъалаи ҳифзи манбаъҳои об дар сайёра, таҳкими ҳамбастагии башарият дар ин ҷода, тадбирҳои амалие ки дар мамлакат ҷиҳати омӯхтани равандҳои коҳиш ёфтани ин манбаъҳо роҳандозӣ шудааст ва ба ин васила боло рафтани обрӯю нуфузи мамлакати мо дар арсаи ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Далери Бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор. дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки масъулин доир ба иҷрои талаботи қонуну санадҳои амалкунанда дар самти даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ҷаласа баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо идомабахши ин мавзӯъст. дар ҷаласаи машваратӣ масъалаҳо вобаста ба ҳолати иҷрои фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар даъвати баҳории соли 2024, инчунин ташкил ва муташаккилона гузаронидани даъвати тирамоҳии соли 2024-ро ки аз 1 октябри соли ҷорӣ оғоз мешавад, мавриди баррасӣ қарор дода шуд. зикр шуд ки ҳамасола даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар сатҳи лозимӣ гузаронида шуда, сафи ҷавононе ки ба таври ихтиёрӣ ба хизмат сафарбар карда мешаванд, зиёд аз нақшаи даъват иҷро карда мешавад. дар ҷаласа иброз гардид ки комиссияҳои даъват, комиссариатҳои ҳарбӣ ва дигар мақомоти масъули даъват бояд ҳамкориро дар сатҳи зарурӣ ва мувофиқ ба талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи низомӣ ба роҳ монанд, то дар натиҷа ин маъракаи муҳими сиёсӣ ва дорои аҳамияти мудофиавӣ дар моҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд иҷро гардад. таъкид гардид ки дар ҳамкорӣ бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба хусус дар байни ҷавонон боз ҳам беҳтар намуда, ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, садоқат ба ватан ва қарзи конститутсионии даъватшавандагонро ба таври сода фаҳмонида, корро дар ин самт боз ҳам тақвият диҳанд. дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе мусобиқаи кушоди пойгаҳи аспдавонӣ баргузор шуд. дар мусобиқа чобуксаворон бо аспҳои хоҷагиҳои асппарварии ҷамъиятию хусусии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. мақомот ҷирои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Федератсияи пойгаҳ ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида
ба ҷашни 33-ин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи бошукӯҳи пойгаи аздавонӣ баргузор гардид. дар мусобиқа чобуксаворон ва аспҳои хоҷагиҳои аспарварии ҷамъиятию хусусӣ аз вилоятҳо, шаҳрноҳияҳо ва шаҳри Душанбе иштирок карданд. Пойгаҳ дар 8 марҳила дар масофаҳои гуногун дар он 70 аспи зотҳои тоҷикӣ, англисӣ, ахалтекинӣ ва омехта иштирок намуда ҳунари чобукии худро ба тамошобинон ба тамошо гузоштанд. маблағи умумии ҷоизаҳо 279750 сомониро ташкил медиҳад. ғолиби мақоми аввали мусобиқа ба 10,000 сомонӣ, ҷои дуюм ба 7,000 сомонӣ ва зинаи сеюм бо 5,000 сомонӣ сарфароз гардиданд. дар пойгаи рақами 1 аспҳои зоти тоҷикӣ ба масофаи 1200 метр аз бо лақаби летная ноч аз шаҳри Душанбе бо натиҷаи 1 дақиқа 26 сония аввалин шуда марро убур карда чемпиони мусобиқа гардид. дуввумин шуда марраро аз бо лақаби восит аз ноҳияи ховалин бо натиҷаи 1 дақиқа 28 сония убур намуда бо медали нуқра сарфароз гардид. мақоми сеюмро бошад аз бо лақаби роғун аз шаҳри Хуҷанд бо натиҷаи 1 дақиқа 30 сония ишғол намуд. дар пойгаи дуввум ба масофаи 1200 метр ки 7 чобуксавор иштирок кард аз бо лақаби сарбаланд соҳиби асп Анушервони Рустам аз шаҳри Душанбе чобуксавор Фирдавс Саломов бо натиҷаи 1 дақиқа 15 сония аввалин шуда ба марра расида чемпиони мусобиқа шуд. ҷои дуввумро бошад аз бо лақаби Геракл аз шаҳри Хуҷанд бо чобуксавор Эркин Мирзоев бо натиҷаи 1 дақиқа 18 сония комёб шуд. сеюмин шуда ба марра аз бо лақаби Ферник аз шаҳри Хуҷанд бо натиҷаи 1 дақиқа 20 сония расид. дар пойгаи рақами 3 аспҳои зоти ахалтекинӣ ба масофаи 1200 метр 5 чобуксавор аз муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт иштирок карда аз бо лақаби Завлак аз шаҳри Душанбе чобуксавор Фирдавс Саломов бо натиҷаи 1 дақиқа 27 сония аввалин шуда марро убур карда унвони чемпиониро ҷашн гирифта сазовори 10,000 сомонӣ медал ва ифтихорнома гардид. ҷои дуввумро бошад аз бо лақаби Гамби аз шаҳри Хуҷанд чобуксавор Азамат Ҷумаев бо натиҷаи 1 дақиқа 40 сония сазовори 7,000 сомонӣ шуда медали нуқра ва дигар туҳфо гардид. ва аз бо лақаби Виол аз шаҳри Душанбе Ҷамолиддин Ашуров бо натиҷаи 2 дақиқа 03 сония мақоми сеюмро ишғол карда 5,000 сомонӣ медали биринҷӣ шарафёб гардид. дар пойгаи рақами 4 аспҳои зоти омехта ба масофаи 1400 метр 4 асп иштирок кард. аз бо лақаби Центурион аз шаҳри Душанбе чобуксавор Фирдавс Саломов бо натиҷаи 1 дақиқа 35 сония аввалин шуда ба марра расида пирӯзиро ҷашн гирифта ба гирифтани 10,000 сомонӣ ва дигар туҳфо сарфароз гардид. аз бо лақаби Гардун дуввумин шуда марро убур карда ба гирифтани 7,000 сомонӣ ва дигар туҳфо сарфароз шуд. мақоми сеюм ва 5,000 сомониро аз бо лақаби Варешим аз ноҳияи Ховалин шарафёб гардид. дар пойгаи рақами 5 аспҳои зоти омехта ба масофаи 1400 метр 4 асп иштирок кард. аз бо лақаби Адмирал бо натиҷаи 1 дақиқа 37 сония аз шаҳри Душанбе чобуксавор Фирдавс Саломов чемпиони мусобиқа гардида бо ҷоизаи мақоми аввал шарафёб гардид. аз бо лақаби Аҳриман аз ноҳияи Ховалин бо натиҷаи 1 дақиқа 38 сония дуввумин шуда ба марра расида ба ҷоизаҳои гуногун сарфароз гардид. ба ғолибон ҷоизаҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Душанбе тақдим гардид. дар пойгаи рақами 6 аз бо лақаби Муборак аз ноҳияи Фарход соҳиби асп Маҳмади Ҳакимов чобуксавор Фирдавс Саломов бо натиҷаи 1 дақиқа 38 сония чемпиони мусобиқа гардида бо 10,000 сомонӣ ва дигар туҳфо сарфароз гардид. аз бо лақаби Густоҳ аз ноҳияи Ховалин чобуксавор Зурушо Азизов бо натиҷаи 1 дақиқа 41 сония дуввумин шуда марро убур карда ба гирифтани 7,000 сомонӣ сарфароз шуд. аз бо лақаби Гром аз ноҳияи Ховалин чобуксавор Хуршед Сатторов бо натиҷаи 1 дақиқа 48 сония бо медали биринҷӣ ва 5,000 сомонӣ ва ифтихорнома шарафёб гардид. дар пойгаи рақами 7 аспҳои зоти тоҷикӣ 4 сола ба боло ба масофаи 2000 метр 4 асп иштирок кард. аз бо лақаби секретариат аз шаҳри Душанбе чобуксавор Меҳроб Шамшеров бо натиҷаи 2 дақиқа 13 сония чемпиони мусобиқа гардид. аз бо лақаби Разгром аз ноҳияи Ховалин авсавор Манучер Шарофиддинов бо натиҷаи 2 дақиқа 14 сония дуввумин шуда ба марра расид. аз бо лақаби Лал соҳиби асп Анушервони Рустам авсавор Фирдавс Саломов бо натиҷаи 2 дақиқа 14 сония ҷои сеюмро ишғол кард. ба ғолиб 10,000 ҷои дуюм 7,000 ва ҷои сеюм 5,000 сомонӣ аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе тақдим гардид. дар пойгаи рақами 8 аспҳои зоти тоҷикӣ
4 сола ба боло ба масофаи 2000 метр 5 асб иштирок кард. дар ин пойгаҳ асб бо лақаби флуарид аз шаҳри душанбе асавор манӯчия шарофиддинзода бо натиҷаи 2 дақиқаи 08 сония чемпиони мусобиқа гардид. зинаи дуюмро бошад аз бо лақаби хатлон асавор некрус мирзоев бо натиҷаи 2 дақиқаи 13 сония аз вилояти суғд комёб гардид. зинаи сеюми итиқоиро бошад аз бо лақаби шарқ чобуксавор фирдавс аломов бо натиҷаи 2 дақиқаи 13 сония ишғол карданд. بینندگان گرامی در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت و سربلند و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.